يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سنورهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يا رب بغنغيان الراس غرچانا لخينيا خنداوا اورو امنتي خيني لافنا ولي دبرسن تدفن جچا قبطين الرئيسيني قبنه دفه واي جچوتا قرآن keessatti deddeebi'anii mul'achuudhaan karaa aatiin zamana kanatti mul'atan isinii dabarsuudhaafi. Hello ChatGPT, tell us the miraculous word pattern that exists in the Qur'an. The Qur'an was revealed over 23 years, yet it contains a secret pattern hidden in plain sight. A balance, a precision, a repetition of words so exact it stuns even the modern mind. Is this just coincidence? Or is it a miracle? Let's explore 10 powerful word repetitions in the Qur'an that prove this book is beyond human ability. Part 1, gender balance. Open quote. Let's begin with something simple. The word man, al-rijal, appears exactly 24 times. The word woman, al-nisa, also appears 24 times. Close quote. A perfect match. Not 23 and 25, not 22 and 26, but exactly equal. Over 23 years in different situations, different contexts. How can a human maintain this balance? It's as if the author never forgot. World versus hereafter. 1 to 10 can open quote. The word dunya, this world in dunya, is mentioned 115 times. The word akhira, the hereafter, akhira, also 115 times. Close quote. This reflects a central Islamic teaching. Live in this world, but never forget the next. The repetition itself becomes the message. Part 3, life and death, 1 ana, qaf. Open quote. The word life appears 145 times, and death, maut, also 145 times. A reminder, every life is followed by death, and every death leads to new life in the hereafter. Part 4, angels and devil, open quote. Now, listen closely. The word angel, Malaaykaa, is mentioned 88 times, and shaitan, also 88 times. Close quote. Opposing spiritual forces, mentioned in perfect equilibrium. Balance, not chaos. Sea and land, open quote. Here's a scientific shocker. The word sea, bahar, appears 32 times. The word land, bar, appears 13 times. Close quote. Now do the math. 32 plus 13 was 45. C, 3245 to 71.1%. Land, 1345, 28.9%. These are the exact proportions of water and land on planet Earth. This wasn't known until satellites photographed Earth. The Qur'an knew 1400 years ago. Part 6, prayer and charity. Open quote. The word salat, is mentioned 99 times. So is zakat, charity, a zakah, also 99 times. Close quote. Why? Because in Islam, worship and social justice go hand in hand. Spirituality is nothing without compassion. Part 7, day and month. 4, open quote. The word day, yom, occurs 365 times in the Quran, just like number of days in a year, close quote. And month, shahar, appears 12 times. Another match, solar days, lunar months, perfectly balanced. Part 8, life lessons and pairings, open quote. Even the word iblis, Satan and seeking refuge, a'udh, are each mentioned 11 times. Whenever there is evil, there's always protection, close quote. The word Muhammad appears 4 times, and so does Sharia, his divine path. Patterns, everywhere. Not poetry, not coincidence, precision. Open quote. Who could have designed such balance over 2 decades without editing or review, without spreadsheets or software? Close quote. Only the one who created all balance in the universe, Allah, the all-knowing. As he says in Surah Al-Qamar, open quote, and we have certainly made the Quran easy to remember. So is there any who will remember? Quran 54:17, close quote.
Subscribe and join us to explore more divine miracles of the Qur'an, and share this to remind the world this book is not from man, it is from the creator of man. Translated into Oromo, Arabic, and Somali, each one following the other. English remains your original reference. Mata dure socho'u Rabbii ilaali. Open quote. Qur'an Jachoota 23 kesatti garu keessatti sirna dhoksaa qabu. Walchisha, kajeelfama. Deebii Jachoota haala ajaa'ibaa ta'een. Kundaanga namummaa ol ta'uu agarsiisa. Ilaaluuf si haagisu. Jachoota walqixxummaan isa Qur'aana keessatti araahu agarsiisa. Close quote. Open quote. Dhiira, yeroo 24 ka'ee jira. Dubartii, Nisa in 24. Close quote. Open quote. Namni 23 keessatti akka gochuu ni danda'a. Addunyaa fi Akira. Open quote. Addunyaa yeroo 115 fi Akira yeroo 115. Islam keessatti haala guddaa qabu. Jireenya addunyaa fi du'a Buddha. Kuda 3 Dua. Open quote. Hayat Yeru 145. Dua Mount Yeru 145. Wan Jirata ni Dua. Dua Buddha ni Jirata. Kuda 4 Malaaykaa fi Sheyxaana 220. Open quote. Malaaykaa Yeru 88. Sheyxaana Yeru 88. Kumuta walfa Allah. Lakkoofsa walfa katun. Kakasa maniru. Close quote. 30 Shanti lafa. Open quote. Bishan, bar year 32. Lofty, bar year 13. Open quote. 3213 equals 45. 3245, 71.1%. Bishan, 1345 is 28.9%. Close quote. Open quote. Wanti kun sababa Qur'an ni dugata iba. Kosta 6 salata fi zaka. Open quote. Year 99. Zaka year 99. Wan nama wal kabatu iba ada fi de garsa. Open quote. Gia. Yaum yeru 65. Giuta waga. Gia Shahr yeru 12. Giuta waga. Open quote. Sena rapin ume fakata. Open quote. Namni sirna akka uumuu danda'u. Barreeffama irratti dedeebi'u malee. Close quote. Namni sun Rabbii qofa. Jira may isa yaadatu jira. Open quote. Subscribe godha akkasumas kana koda. Kitaabni kun Rabbii irra'i. Habiku. Arabic العربية. العنوان تكرار الكلمات في القرآن. معجزة لغوية إلهية. Open quote. القرآن نزل خلال 23 سنة، لكنه يحوي نمطا خفيا، توازن، دقة، تكرار مدهش للكلمات. هل هذا صدفة؟ أم هو وحي من الله؟ تعالوا نرى 10 أمثلة تؤكد أن هذا الكتاب ليس من صنع بشر. الرجال والنساء. Open quote. كلمة الرجال ذكرت 24 مرة. كلمة النساء ذكرت 24 مرة أيضا. توازن كامل في كتاب نزل دون تحرير أو مراجعة. الدنيا والآخرة. Open quote. الدنيا 17 مرة. توازن بين الحياة المؤقتة والدار الباقية. Open quote. الحياة والموت. الحياة والموت. الحياة 155 مرة. الموت 155 مرة. تأكيد أن الموت جزء من الحياة. الملائكة والشيطان. Open quote. الملائكة 2 مرة. الشيطان 8 مرة. توازن بين قوى الخير والشر. Close quote. البحر والبرد. Open quote. 2 مرة. البرد 11 مرة. النسبة من في البحر يصير يندفع required برد. وسوسية نفس نسبة سطح الأرض. الصلاة والزكاة كرة. الزكاة 66 مرة. عبادة ورحمة لا تنفصل. اليوم والشهر. Open quote. اليوم 65 مرة. الشهر حوالي 12 مرة. يطابق السنة الشمسية والشهور القمرية. Close quote. Open quote. من يستطيع أن يحقق هذا التوازن لا يمكن أن يكون إنسانا. Close quote. Open quote. هو الله العليم الحكيم كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. Open quote. اشترك وشارك فالقرآن معجزة حية. هذا الكتاب من عند الله. Mukan
Sono Nokoshada Ida Muchiso Ilahaya. Open then quote Qur'an ku so de game muto dan 23 sano. Lakin wushu leya hay ni dan sera. Area da kar aya siya able. Usunok nokta. Iswedi. Sine surtago kutahain la hello isu daily ternan chankan yado an la istijmalin edit ama software. Wa muchiso Qur'anid. Close quote. Open quote kega lagu shige Qur'an kagu shige. Watch out on Gia, Sido Kale 24 Gear. Wa Sido Kale 20 school mid. Wa Tiro iskumida. Ma aha wax iskatacha. Wa she sabla ya able. Open quote. Adunyo waksa lagu susai 115 Gear. Akiro Sido Kale 115 Gear. Qur'an ku wushu sasu sinaya. Haku mashkulin adunyo kalia. Akira ha ilubin. Close quote. Open quote. Nolo Shahayat, 145. Irida, 145 Jir. Wara hab nolo lit kadapta a. Nolo giri nolo dabe. Malaaykaa, 88 Jir Sheydanka, Babada Awud. Mid 15, mid mukti wa'ala isle'e yahe tiraduda. Qur'an ku wushu mujinaya. Tijabada rusidwa kadda alada. Close quote. Open quote, Bada 32:13 Jir. Wadarta equal 45, Bada equal 32:45, 71.1%. Dulkai 13 to 45, 28.9%. Close quote. Shasta swasida saksta e dulka maanta chilmigu ogyahai. 1400 sano kahor, Qur'an ku shige. Close quote. Open quote. Salat 99 Jir. Wala baratir muhimka a nolosha. Shirir ilahai, shirir dadwain. Open quote, Malin 365 Jir. Real. 12 Jir wasida sanatka uyahai maalin walba yobil walba. Si chajiba lushusay. Close quote. Open quote. Ya asida ansamain kara. Ma'aha bani Adam. Ma'aha nabiin. Open quote. Wa ilaha awda badan Allah khabir ka. Ushuyiri. Washaan ka dignay Qur'an sahlan o la shasusan karo. Ya wash sasusanaya. Open quote. Subscribe la wadaag kanal ka nagala socho'u. Qur'an kuwa muchiso nool kitaabkan wa ilaha iskale. Kuno akkanatti zamana kanatti gaa ChatGPT fi kan isa fakkaatan akka perplexi kan akka deepstiki raga Qur'aana Qur'aanni karabbi biraatihi hawalin dhoyne kan namni tolchuu hin dandeenye AI'n illee waliin bahanii tolchuu akka hin dandeenye waan akkana ajaa'iba of keessaa akka qabu jechoota akkana deddeebi'anii walqixa dhufan kan kana fakkaatan hunda yeroo ammaan tana ilma namaatiif haqa baasaa jiraachuu quba qabaachuun nurra jiraata jechuudha. yaa ilmaan ayyaa yaa ummata islaamaa karaa haqa rasuula gara qur'aanaa fi ahlil beetii waan nabiin nuu dhaamanii haa deebinu dantaa mataa keenyaatiif osoo qiyaamaan teenya geesse addunyaa tanarraa deemnee guyyaa qiyaamaa hin salphatin kana isinii dhaamne jechuu obboleeyyan keenyaaf haa deebinu firqarraa haa ifeenu islaamni tokko namni laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jee islaama namni irkaanaa fi iimaana qabu rasuula ergamaa rabbii kan xumuraa tahuu rahmata rabbiin ilma namaatiif godhe tahuu fudhate ka qur'aanatti amane hundinuu islaama firqaa 72 fi maalii jedhanii sababa godhanii leellisan kanas waan gurra qicannuuniti jechuudha kana rabbiin haa beeku dhugaa fi kijibasaa ربين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جتشوسا هيادنو ومن أصل قول ممن دعا إلى الله عمل صالحا وقال إنني من المسلمين جيجة ربين أين ترجرا خاني إسلام إفين جو على خا جتش سامي أو جيدوغا مالي فري خمكا إسلام إفين جتشون ألتي مكابرات فلنوف نماني تيامنوف هايف أين يا إلمانا يا kanaafuu wani nuti fudhachuu qabnu hadiisa saqaleeniitiin eenyutu
نوهيكو كبا قرآن في حديث أين تو قرآن نخون خنان نما خفرسيس خناتو بدأ خناتو تخججو كبو سنيجو ويا قياماتي سربي برك زيدينو أكما رسول نولام دلغن ندفن جنيجو خنافو إسلامني متى خيني أكا ولدين كبني wanni godhaa jiran warra angoof deeman kijibdoota angoo namaati suudhaaf jedhanii haasawaan kana malee ummanni islaamaa kasuniitii fi kashi'a sheekootiin sunii sheekootiin haqaa sheekootiin rabbii kakarlachuu jiran haqa kana dubbachaa dabruu isaanii beekutu nurra jiraata isinin jenna kanumaan waan irraan tada qabannee isinii dhiyaanne xumuruudhaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isinin jenna